mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera ku yo hirya no hino, tujye mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yihanangirije abo yise abaturanyi bashaka gutera u Rwanda ko ntawe icyo gihugu kizasaba uburenganzira bwo kwicungira umutekano. Ibi Perezida Kagame yabitangarije i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu, aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Umukuru w'u Rwanda yaburiye ko abashaka gutera igihugu bazabasanga aho bari, akaba ariho izo ntambara zirwanirwa. Inkuru y'umunyamakuru Temistokle Mutijima. Mu ijambo yagejeje ku mbaga y'abaturage babarirwa mu bihumbi amagana bari bakoraniye ku kibuga cy'umupira cya Kagano ho mu karere ka Nyamasheke, Perezida Kagame yashimiye abatuye ako karere uko bitwaye bicungira umutekano mu 2019. Aha Perezida Kagame yakomozaga ku bitero inyeshyamba za FRN zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya Nyungwe kuva mu 2018 turimo n'aka ka Nyamasheke. Usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu, ubu ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Nibyo ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga. Uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru, kandi nuko basanze baribeshye. Mwese Abanyamasheke muri Abanyarwanda nk'abandi Banyarwanda, muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Ibitero by'inyeshyamba za FRN hagati y'imyaka y'ibihumbi 2018 na 2021 byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Uburengerazuba, ndetse n'iyo mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga 3 ntawe ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana, ndetse abantu barenga 20 bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe bacirwa imanza n'ubutabera bw'u Rwanda, nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za Perezida Kagame. Naho biruko ariko Perezida Kagame ahi Nyamasheke yavuze ko ibibazo bitarangiye, na n'ubu hari ibihugu bituranyi bikigambirira kuzahirika ubutegetsi bwe bibinyujije mu baburwanya. N'ubu biracyariho abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'Uburengerazuba, ari cyo mu Majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, ko bashaka gufasha abo barambiwe, ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Umukuru w'u Rwanda akaburira abo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto, ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize, oya, tuzabasanga aho igihugu ari kinini, kandi si bo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Rero ubuto bwacu turaburinda, noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze, nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make. Nubwo ntaho Perezida Kagame yatomo izina ry'igihugu runaka mu ijambo rye, imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu bituranyi, aratunga agatoki ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bidacana uwaka n'u Rwanda. Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barapfa intambara z'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo.
Kongo ishinja u Rwanda gufasha izo nyeshyamba izihe intwaro n'ibindi bikoresho ndetse no kohereza abasirikare barwo kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko u Rwanda rurabihakana, ahubwo rugashinja Kongo gufasha inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Ni mu gihe Burundi nabwo bushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya, ibyabaye imbarutso yo kongera gufunga imipaka ihuza ibyo bihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uretse Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi biyamamarije ahikagano ya Nyamasheke, kandida Perezida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu yiyamamarije ikabayaho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu gihe Philippe Mpayimana umukandida wigenga we yiyamamarije mu turere twa Kamonyi na Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Abagize leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu bari mu ntara ya Makamba, aho basubije ibibazo by'abanyagihugu, ibibazo byibanze ahanini ku ibura ry'amafaranga y'amadovize, ubukene bwa lisansi na mazutu, imipaka yafunzwe n'ibindi. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Ibibazo byishuwe n'abashikiranganje canke abavugizi babo nibijanye cane n'ubutunzi, ubukene bw'amafaranga mva makungu butuma ibikorwa bimwe bya leta bicumbagira. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ikizokura ubukene bw'amafaranga mva makungu mu Burundi ari ukugwiza umwimbu w'ivy'abarundi bashora mu mahanga. Audace Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta yongeye koko gushora ubutare bizotuma amafaranga mva makungu yiyongera. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe aramwuhirira ati nabuja butari budahinguriwe ngaho tubushore buhinguriwe ngaha nawe tuzokwama turi mu bibazo. Igikwiye n'ikihe ni ngo amategeko yaragiyeho uno munsi leta ivuga iti ushaka kwimba ubutare nazana uruganda ruhingurira ngaha, maze ubu ruganda rutanga akazi, rweje gutanga akazi bwa butare bushogwe buzana amafaranga y'agaciro. Ku kibazo c'igitoro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Iteretse yuhiriye avuga ko hari bamwe mu bunguruza abantu basongera isibe bakanywa igitoro mu mamodoka bagaca baja kukivoma kugira ngo bakigurishe ku giciro kiri hejuru. Ikindi gitera ubukene bw'ibitoro no bwinshi bw'amamodoka, aho usanga mu muryango hari imodoka zibiri canke zitatu kandi bitari bikenewe cane. Ku bijanye n'icifuzo c'umukuru w'inama nkenguzamateka kw'amapikipiki na za bajaji zokomererwa zigashika mu gisagara hagati gufasha muri kino gihe hari kibazo cyo kwiyunguruza, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko ari kibazo cyo gukinga amasanganya n'umutekano. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamwuhiriye agira ati bizosaba ko bahinga bafashe ingingo yo guhagarika amamoto na bajaji kwinjira mu gisagara baraba ko icatumye iyo ngingo ifatwa gutera umutekano muke mu gisagara hagati. Ku kibazo c'igitigiri c'abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi, umushikiranganje w'ukwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Tribert Mutabazi ntiyashimye gutanga ico gitigiri, ati nibanga ryo mu gisirikare kandi ritamenwa. Aremeza ariko ko bafashwe neza hisunzwe amasezerano Burundi bwagiranye na Kongo kandi ko abasirikare bariyo naco baheraniwe. Abasirikare nabo bari gufasha kugarura amahoro mu gihugu ca Somalia nibaronka agahembo kabo ku gihe nk'uko bimeze no ku bandi basirikare bakomoka mu bindi bihugu basangiye ico gikorwa. Umushikiranganje ari Tribert Mutabazi aremeza ko ako gahembo gateba. Ico ari gikwiye gukorwa nuko hoboneka uburyo bwo kugurana ayo mafaranga abasirikare botegerejwe kuronka kugira ngo bahembwe ku gihe, hanyuma mwishira hamwe rya Afrika batanza ku gashahara bagaca babona kwishura ibanki yayabaguranye. Ku kibazo c'urubibe rw'u Rwanda rwugaye, Albert Shingiro yibukije ibiganiro by'uko u Rwanda rwoshikiriza Burundi abagombye gutembagaza ubutegetsi ariko ntibyashoboka. Ikindi n'ibitero by'umugwi Red Tabara Burundi buvuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ibyo byatumye habura icizere hagati y'ibyo bihugu bituma bugarura urubibe rwo ku butaka baguma buguruye urubibe rwo mu kirere. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire: n'ubu rero turahindye ko baduha abo bantu bashyizwe ku butegetsi mu 2015, tukibaza yuko nabo baduha uno munsi ku munota ukurikirana turatwugurura izo mbibe. Murumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi bari muri icyo gihugu bama batera baciye ku mugwi w'iterabwoba Red Tabara.
Umushikiranganji w'imigenderanire yishuye kandi ku kibazo c'abarundi bamaze imisi bicirwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Asigura ko abo bicwa ari ababa muri ico gihugu bidaciye mu mategeko kuko atakuntu bashobora gukingirwa. Ati birababaje, akabasaba ko mu gihe impusha zo kuba mu gihugu kanaka ziba zarangiye boshikiriza abaserukira Uburundi muri ivyo bihugu kugira ngo bige ikibazo cabo babe muri ico gihugu mu mutekano kandi bakingiwe. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriye umujyi wa Kanyabayonga mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aya makuru yemejwe n'umwe mu bayobozi muri ako gace wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Uwo yavuze ko Kanyabayonga iri mu maboko ya M23 guhera ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Kanyabayonga iherereye mu birometero hafi 150 uvuye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi ni nawo unyurwamo n'abakora ingendo zigana mu mijyi ya Butembo na Beni. Usanzwe utuwe n'abaturage barenga 60,000, ubarizwa muri teritwari ya Lubero. Iyi teritwari ibaye iya kane mu ntara ya Kivu ya ruguru izi nyeshyamba za M23 ubu zifitemo ibirindiro nyuma ya Rucuru, Nyiragongo na Masisi. Umwe mu baturage wavuganye na AFP yavuze ko mu nama bakoreshejwe n'abarwanyi ba M23 barimo umuvugizi wa gisirikare Wilingoma babasabye gutekana bakaguma mu ngo zabo. Hagati aho umuyobozi w'ingabo za leta muri teritwari ya Lubero, Koloneli Aleki Wewa, yatangaje ko abantu bakomeje guhunga mu duce twa Miriki, Kirumba na Luofu berekeza mu majyaruguru ya Kanyabayonga. Ubutegetsi bw'ingabo za leta ntiburemeza amakuru y'uko batakigenzura Kanyabayonga. Ikigo gishinzwe umutekano w'umuhanda muri Nigeria cyatangaje ko abantu 14 bapfuye bagonzwe n'ikamyo ubwo bari bavuye mu masengesho yo kuwa gatanu mu musigiti wo mu mujyi wa Kano mu majyaruguru y'igihugu. Icyo kigo kivuga ko iyo kamyo yari yikoreye imizigo yataye umuhanda maze igonga abantu benshi mu mudugudu wa Imawa uri mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Kano. Impanuka zikunze kugaragara ku mihanda yo muri Nigeria ahanini bitewe no kwihuta no kutubahiriza amategeko y'umuhanda. Ikigo gishinzwe umutekano wo mu muhanda kivuga ko mu mwaka wa 2023 abantu barenga 5,000 bapfuye bazize impanuka zo mu muhanda mu mpanuka 6,500 zabaye uwo mwaka. Icyakora ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryo rivuga ko uwo mubare w'abapfa bazize impanuka ushobora kugera ku 40,000 ku mwaka. OMS ivuga ko benshi bapfa ariko ubuyobozi ntibubimenyeshwe. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko abantu 30 aribo bamaze gupfa baguye mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro muri Kenya. Uyu muryango uregeka izo mpfu ku nzego z'umutekano zarashe kubigaragambyaga kuwa kabiri ushize. Human Rights Watch ivuga ko nubwo umubare wose w'abishwe baguye mu myigaragambyo mu mujyi wa Nairobi no mu yindi mijyi y'igihugu utaramenyekana, amakuru bafite bakura mu babyiboneye ahamya ko abantu 30 bishwe. Umuyobozi ushinzwe Afrika muri Human Rights Watch, Otieno Namwaya, yavuze ko kurasa mu bantu utarobanura nta mpamvu ukarasa n'abagerageza guhunga bitemewe na gato kandi binyuranije n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamahanga. Yasabye abategetsi ba Kenya gusobanurira inzego z'umutekano ko zifite inshingano zo kurinda umutekano w'abigaragambya mu mahoro. Yavuze ko umuco wo kudahana ku barenga kuri ayo mabwiriza udakwiye kwihanganirwa. Kurasa ku bigaragambya byabaye kuwa kabiri ubwo abo bigaragambyaga bageragezaga kwinjira ku ngufu mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko aho abadepite barimo batora kwemeza umushinga w'ingengo y'imari ya leta. Mu bikubiye muri uwo mushinga harimo kuzamura imisoro mu rwego rwo gufasha igihugu kwikura mu madeni kirimo. Nyuma yo kurengerwa n'umubare wabigaragambyaga hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko, polisi yahisemo kurasa amasasu kuri bo. Nyuma y'igitutu cyinshi, Perezida William Ruto yanze gusinya uwo mushinga wari watowe n'inteko ishinga amategeko. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bugiye kongerera abanyahaiti babarirwa mu bihumbi 309 igihe cyo kuguma
kuguma muri Amerika n'impushya z'akazi ku bari basanzwe baba muri icyo gihugu. Icyo cyemezo cyatangajwe na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu ya Amerika kuri uyu wa gatanu. Leta ya Amerika izongera iyo gahunda y'ubuhunzi bw'agateganyo kugeza mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 ku Banyahayiti bitewe n'imvururu n'ibibazo by'umutekano muke biri muri icyo gihugu. Ibyo iyo minisiteri ivuga ko bituma abaturage batabasha kubona umutekano, ubuvuzi, ibiribwa n'amazi. Iyi gahunda yaguwe izaba iboneka ku Banyahayiti bari muri Amerika kuva tariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu cyangwa se mbere yaho. Guverinoma ya Amerika itangaza ko Abanyahayiti bagera ku bihumbi 264 bari basanzwe muri iyo porogaramu y'ubuhunzi bw'agateganyo. Ibyo umukuru wa Amerika yabikoze agerageza gushyiraho ingamba z'umutekano ku mupaka wa Amerika na Mexique, ari nako akoresha uburyo bwa kimuntu kubimukira bari muri Amerika binyuranije n'amategeko. Mu kiganiro mpaka cy'abakandida perezida cyabaye kuri uyu wa kane, umurepublikani Donald Trump wahoze ari perezida yanenze perezida Biden kunanirwa gukumira umubare munini w'abimukira binjira mu gihugu binyuranije n'amategeko. Perezida wa Amerika Joe Biden na Donald Trump wahoze ari perezida mu ijoro ryo kuri uyu wa kane bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushyamirane kuva gitangira. Impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu, ububanyi n'amahanga, uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka wa Mexique binjira muri Amerika. Temistokle Mutijima. Iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kirimo kuba cyabereye muri studio ya televiziyo CNN ya Atlanta. Asa nk'ushinja perezida Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu, Bwana Trump muri iki kiganiro yagize ati, tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo ni urukozasoni, ntitucyubashywe na mba, batubona nk'ibicucu. Mu gusubiza n'uburakari bwinshi areba Trump mu maso, perezida Biden hari aho yagize ati, uyu niwe muperezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika. Uyu muntu ntasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika. Ikiganiro mpaka cyahuje Biden na Trump habura amezi arenga 4 ngo amatora yo ku ya 5 y'ukwa 11 abe, nicyo kiganiro mpaka cya mbere kibaye hakiri kare cyane mu mateka y'amatora ya manda y'imyaka 4 muri Amerika. Cyari kandi nko kwisubiramo kw'ibiganiro mpaka bibiri byahuje aba bombi mu 2020 byabaye habura amezi 2 ngo Biden atsinde Trump wahataniraga manda ya kabiri ku butegetsi. Iki kiganiro mpaka cy'imbona nkubone cyo kuri uyu wa kane nicyo cya mbere mu mateka gihuje abaperezida babiri ba Amerika, kandi ni nabwo bwa mbere Biden na Trump bahuriye mu cyumba kimwe kuva ikiganiro mpaka cya nyuma cyaherukaga kubahuza mu kwa 10 kwa 2020 kibaye, ibigaragaza uburyo bazirana. Trump yasibye irahira rya perezida Biden mu kwa mbere kwa 2021 kandi kuva ubwo bakomeje kujya baterana amagambo yo kunengana, harimo no mu kiganiro mpaka cyabahuje mu ijoro ry'uyu wa kane. Mu minsi yashize Trump yanyeze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka, ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota 90 y'ikiganiro. Yakunze kuvuga ko Biden atabasha gutondeka n'interuro ebyiri. Icyakora muri iyi minsi ya vuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika yahinduye imvugo kuri iyo ngingo. Yari amaze iminsi ateguza abamushyigikiye ko Biden ashobora kuza ari umuntu ukomeye kuruta uko yamugaragazaga nk'umusaza rukukuri. Bwana Trump mbere y'iki kiganiro mpaka yari aherutse gusubiza umwe mu bamubajije kuri iyi ngingo agira ati, ndakeka ko azaba ari uwo kujya impaka nawe ubikwiye, sinshaka kumukerensa. Ku ruhande rwe hagati mu kwezi gushize kwa gatanu mbere gato y'uko iki kiganiro mpaka cyemeranywaho, Biden yagize ati, Donald Trump namutsinze mu biganiro mpaka bibiri mu wa 2020. Kuva icyo gihe ntarongera kwitabira ikiganiro mpaka. Ubu arigira nkaho ashaka kongera kujya impaka nanjye. Uransekeje nshuti. Nta bantu bakurikiraniye ikiganiro muri studio, kandi abakandida bomba hanini bari baherekejwe n'inkoramutima zabo nkeya. Jill Biden umufasha wa perezida Biden yari muri studio. Melania umufasha wa Trump we ntiyari ahari, ariko abarepublikani bashaka kwiyamamazanya na Trump nk'abazamubera visi perezida natsinda bo bari bahari. Mary Trump mwishywa wa Donald Trump witandukanyije nawe yari Atlanta, kandi yateganyaga kugaragaza ko ashyigikiye Biden mu kiganiro cya nyuma y'izi mpaka z'abakandida, aho aba hafi y'aba bakandida baba bagaragaza uko abakandida babo bitwaye. Aba bakandida perezida babiri bazahatana mu itora rya 2024 nibo baperezida bakuze kurusha abandi babayeho mu mateka ya Amerika. Umudemokrate Joe Biden uba afite imyaka 81 y'amavuko, naho umurepublikani Trump akagira 78.
bombi bafite ibitekerezo bihabanye ku bijyanye n'uko Amerika ikwiye kuyoborwa uhereye mu kwa mbere kwa 2025 ndetse no ku ruhare ikwiye kugira mu mitegekere y'isi nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare. Perezida Biden arahamagarira ko Amerika yakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'Uburayi mu gihe Trump washyigikiye ko Amerika yakwitarura ibindi bihugu. Biden yahurije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku gufasha Ukraine guhangana n'intambara Uburusiya bwayishojeho mu 2022. Nyamara Trump we yagaragaje ugushidikanya ku nkunga Amerika ikomeje gutera ingabo za leta ya Kiev. Uyu wahoze ari perezida wa Amerika avuga ko azahita arangiza bwangu iyi ntambara, ariko ntagaragaza uburyo azabigeraho. Abakandida bombi bakomeje gushyigikira Isiraheli mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa Hamasi. Icyakora Biden aherutse kunenga imyitwarire ya minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu muri iyi ntambara yo muri Gaza ndetse n'uburyo Abanyapalestina bakomeje kuyigwamo. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza ivuga ko abarenga 37,000 biganjemo abagore n'abana bamaze guhitanwa n'iyi ntambara. Perezida Biden yasabye ko haba agahenge ko guhagarika imirwano mu gihe Trump we yavuze ko Isiraheli igomba kugenda igakora ibyo ikwiye gukora byose ngo itsinde Hamasi bwangu. Amakusanyabitekerezo yo ku rwego rw'igihugu agaragaza ko Biden na Trump mu guhatana benda kuba neza ku rwego rumwe. Abasesenguzi benshi muri politiki ya Amerika bavuga ko Abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bamaze kubura amahitamo muri aba bombi, ariko benshi mu batora ntibabakunze bombi, ndetse bamwe bagaragaza kangononwa ku kuba batora umwe muri bo ku buryo bumva batora undi utari muri aba cyangwa umukandida wigenga cyangwa se mo kimwe ntibanatore. Kuri abo badafite aho babogamiye bataranzura uwo bazatora cyangwa wenda batarakurikiye neza uguhatana kw'aba bombi, ikiganiro mpaka cyabafasha gufata umwanzuro cyangwa se nibura kikabaganisha mu cyerekezo cya Biden cyangwa se cya Trump. Ikiganiro mpaka cya kabiri hagati y'aba bakandida bombi giteganijwe ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9. Urakoze Themistocle Mutijima. Mu Rwanda, umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana harasaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge guha agaciro cya munara yakoze ku mutungo wo kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Abamwunganira amategeko baravuga ko umucamanza wa mbere yibeshye ku ngingo z'amategeko atesha agaciro cya munara yabaye kuri uwo mutungo. Abunganira amategeko umuryango wa Rwigara bavuga ko umucamanza wa mbere yakurikije ibyo amategeko ateganya. Barasaba ko icyemezo cyafashwe cyahamuko kiri. Mu kwezi kwa 5 y'umwaka nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa Rwigara iteshwa agaciro, ni nyuma yo gusanga yarakozwe mu buryo butubahirije amategeko. Cyamunara yakozwe ku nyubako yo kwa Rwigara iri i Kigali mu Kiyovu. Iyo nyubako yagurishijwe miliyari 1 na miliyoni zisaga 116 z'amafaranga. Banki y'ubucuruzi ya Equity Bank ivuga ko kwa Rwigara bari bayibereyemo umwenda wa miliyoni zibarirwa muri 349 kwa Rwigara. Uwo mwenda baruhakana bakavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugamije kubatwara imitungo yabo. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugume mu Rwanda, umunyanigeriya witwa Ogusankin Olaoluwa Stephen ufungiye i Kigali yatanze ikirego gisaba gufungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko amaze amezi arenga 6 afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukekaho ibyaha byo gushyiraho no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutera inkunga iterabwoba. Inkuru irambuye Eric Bagira ubusa. Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyanigeriya Ogusanke Olaoluwa Stepheni niwe bafatanije mu gutanga ikirego gisaba ko yafungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko Ogusanke yafashwe hagati mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize 2023. Gashema yabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko ubushinjacyaha bwasabye inshuro 5 igihe cy'inyongera ku ifunga ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Akavuga ko amategeko ateganya ko nyuma y'amezi 6 ubushinjacyaha buba bugomba kuregera urukiko cyangwa se bugashyingura dosiye ku byaha bukurikiranyeho uregwa. Ku bushinjacyaha reka urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha rufite bwo kuburanisha iki kirego gisaba gufungura uyu mugabo by'agateganyo. Buvuga ko iki kirego cyatangwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bukurikiranyeho Ogusanke.
ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari nawe icyarimwe ushobora gusuzuma niba uregwa afunzwe byubahirije cyangwa bitubahirije amategeko. Umunyamategeko Gashema akavuga ko nta myanzuro ubushinjacyaha bwakoze igaragaza ko bwaregeye urukiko. Avuga ko ashingiye ku gihe uwo yunganira yafatiwe biboneka ko kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwakoze. Yibukije umucamanza ko mu nyungu rusange urukiko ruba rugomba kwibwiriza rukagaragaza ko umuburanyi afunzwe binyuranije n'amategeko bidasabye kubimugaragariza. Gashema yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ari ibyaha byambukiranya imipaka, bityo ko kuvuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha Ogusanke bitari ukuri. Yavuze ko yaburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe. Ubushinjacyaha burarega Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyeza ndonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. Buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwandakazi uba muri ibyo birwa mukobwakazi Jennifer amuha konti ye yo muri banki AES muri Chypre. Busobanura ko iyo konti yayikoresheje mu kunyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki. Buvuga ko bimaze kumenyekana uregwa yahise ahungira mu Rwanda, hari naho haba umugore babyaranye umutoni wa Sepisi. Akigera mu Rwanda byamenyekanye ko mukobwa wase afungiwe muri Chypre nk'uko bikuye mu nyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego. Bumubaraho ko yaba yaribye abarirwa mu bihumbi 30 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga agera muri miliyoni 40 mu mafaranga y'amanyarwanda. Gusa umunyamategeko Gashema akavuga ko ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyanigeria yakoreye icyaha mu mahanga nta bubasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha. Avuga ko butagaragaza inyungu z'u Rwanda cyangwa z'umunyarwanda zabangamiwe. Uyu munyamategeko akavuga ko nta mpapuro zo ku rwego mpuzamahanga zatanzwe zisaba ko Ogusanke yatabwa muri yombi. Amabaruwa Ijwi rya Amerika ifiteho kopi ku mpande zombi agaragaza ko polisi ku rwego mpuzamahanga Interpol ya Kigali yandikiye ya Ankara muri Turukiya isaba dosiye ifunze mukobwa wa Jennifer. Yagombaga gufasha inzego z'ubutabera mu Rwanda kumenya ibiyikubiyemo bugaheraho bukora dosiye ikurikirana Ogusanke kuko buvuga ko bafatanyije ibyaha. Polisi ya Ankara muri Turukiya yasubije y'u Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko ibyo bidashoboka kuko nta masezerano bagirana yo guhanahana abanyabyaha. Ivuga ko binabaye byakorwa binyuze mu nzira za diplomasi. Ibyo aregwa byose arabihakana. Umucamanza yatangaje ko azamumenyesha icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.